Pozdrav svima. Evo nastavljamo priču o Bitcoin i altcoinima. Danas na temi jesu alati, dakle, koji se koriste za osnovne prikupljanje osnovnih informacija na marketima, je li tako, o Bitcoinima i altcoinima, pardon. Dakle, ono što ću vam prvo, a već sam se dotakao ovoga, jeste gde možete naći informacije o kretanju cena Bitcoina, količini, dakle, Bitcoina na tržištu, ukupnoj količini, dominaciji Bitcoina u ukupnom marketu, o altcoinima, jeste ovaj sajt, CoinMarketCap. Ja ću vam pokazati, dakle, kako on izgleda. Dakle, ovako. Bitcoin, prva valuta. Već smo prošli put pričali dakle, bili smo na CoinMarketCapu. Dakle, ovdje su izlistane uglavnom sve, dakle, valute koje postoje. Ovdje trenutno ima kriptokurencija 1425, 7908 marketa, odnosno tržišta. Market cap ukupni jeste 736 milijardi dolara. Dominacija Bitcoina 32,8%. Dakle, neke osnovne informacije. Kliknete na Bitcoin, naravno nekako kliknem, otvaram novu stranicu. Ili posle samo zatvorim i vratim se. Bitcoin, ja vidite, trenutnu vrednost. Dakle, ovo je prosječna vrednost svih tržišta marketa koji se nalaze ovdje. Dakle, vidite ovdje koliko ih ima. Neki se ponavljaju zbog različitog odnosa u valuti. Ovo je prosječna, dakle, Bitham, vidite ovdje 19, mislim da je ovo kineski, nisam siguran, sajt. Ovdje imate neke osnovne informacije o webu, istraživanju i tako dalje. Vidite, maksimalna količina Bitcoina koja će biti jeste 21 milion ovih kovanica, tako, virtualnih kovanica, tako da kažem, je tako. Kliknete ovdje na web sajt, onda on vas odnosi na Bitcoin.org, samo ovo je na nemačkom, samo malo, prebacite na engleski, informišite se i tako dalje i tako bliže. Dobro, isto za Ethereum ili kako mi kažemo Ethereum, isto informacije o njemu, web sajt koji je njegov, tu možete se informisati kako njihov blockchain funkcioniše, po čemu se razlikuje od drugih. Bitcoin Cash, Cardano, interesantan, veoma Litecoin, Jota, Neo, predlažem vam Neo da kupite i tako dalje. Dobro, to je dakle, jedan osnovni, evo vidite koliko ih ima. More jedno, veliko. Dobro, idemo dalje. Još jedan interesantan, ovo svi koriste, ovaj CoinMarketCap. CoinRanking, ovo sam ja iskopao i ovo je meni veoma drag sajt, tako da kažem. Zašto? Pa, pogotovo sa mobilnog telefona, veoma brzo učita ovu stranicu. Dakle, veoma brzo učita i pokaže neke osnovne informacije, kolika je cena, dakle, koliko je za 24 časa porasta ili opala cena. Dok, na primjer, CoinMarketCap, prethodni sajt, dosta teže se, potrebne su više informacije da učitavanje, dosta teže učitava telefon, mobilni telefon. Ovaj CoinRanking, dakle, za sekundu učita. Dakle, za sekundu. Isto je interesantan, evo možete isto da kliknem ovako Neo da uđemo, pokaže vam isto cenu, dnevnu, 7 dana, 1 mjesec, vidite, mjesečno kako raste, hopa, ide gore. Kapitalizaciju i tako dalje, nešto osnovno o Neo, šta je, čemu služi i tako dalje. Dobro. Idemo dalje. Dakle, ovo su neke primarne informacije tržišta, prve informacije koje vam trebaju da bi nešto saznali o Bitcoinu i altcoinima. Moj portfolio, da, World Coin Index, ovo je sajt koji ja koristim da bi napravio sebi portfolio, znate. Koliko trenutno imam, dakle, kod sebe,
koliko sam uložio, dakle, trenutno imam, evo ovako, 5 komada Neo i Litecoina 1,88 ukupno. Dakle, ovo je posljednja cena na tržištu za jedan komad, isto za jedan komad. Ovo je kad se pomnožaju dve vrednosti, dakle, ovoliko imam u dolarima, ukupno ovoliko, ovo su procentni oscilacije gore-dole, Bitcoin, Omise Go, Electronium i tako dalje. Dakle, ovo je veoma jednostavan sajt. Pre svega, napravite svoj portfolio, dakle, dodate coine i onda jednostavno ne morate stalno da tražite po drugim sajtovima koja je cena, gde se nalazi, da li je 5 ili 20 po redu, pa klikate. Ovdje je sve sumirano. Dakle, WorldCoin Index je interesantno, ima dosta lepih stvari. Evo, ovo ću vam pokazati overview. Evo ovako. Pogledajte za godinu dana, 365 dana, koliko je Bitcoin porastao. 1688%. Pogledajte Ripple. 31.000%. I tako dalje, i tako Neo. 111.000%. I tako dalje, dakle. Interesantan sajt može vam poslužiti, dakle. Dobro. Analize i projekcije. Evo ovako. Ovaj sajt je veoma interesantan, dosta ljudi koristi, dakle, baš dosta ljudi koristi ovaj sajt, dakle, TradingView za proučavanje valutama. Dakle, ovdje imate top autore, Alan Master, Excavo, Lavrov, dakle, to su neki od vodeći koji iznose svoje mišljenja o valutama. Znate, iznose projekcije, vi ih zapratite i otkrijete nešto novo. Evo, naprimjer, za Litecoin, ovaj gospodin što kaže, Fad Hal. Evo, on kaže ovako, da osvežimo, ovdje ako osvežimo stranicu, posljednji put, evo vidite kako kaže, breakout. Kaže da će Litecoin da ide do, dakle, resistant linije, dakle, ovo je 296, pretpostavljam da je resistant, vidjet ćemo, ja mislim da je resistant dosta viši, ali nema veze, nek dođe i do ovdje prvo. Dakle, ovako imate za svaku valutu. Evo ga, Alan Master kaže ovako, kaže za Gnosis, ili već kako, GNO, strong long trade, 530% profita. Vidite kako se kretalo. Ovo je, mislim, samo da vidimo ovako, evo ovako, kako on kaže. I lazna objašnjenja kako bi trebalo, bla, sad vas ne dajem toliko, sami istražite, registrujte se, istražite. Dakle, ovo je isto. Market Exchange, Bittrex, predlažem, ja koristim Bittrex, hopa, ne može sad da mi otvori, samo malo. Bittrex, evo ovako. Po meni jako dobar, jako pregledan, isto mnogo ljudi ga koristi, nikakvih problema do sad nije imalo što se tiče njegovog rada i tako dalje. Sada se ne logujem ovdje, treba mi autentifikacija, sada vas ne smaram sa ovim, uglavnom imate tutoriale, more na YouTube-u, na Google, da izgooglate. Dakle, interesantan. Mislim da je jedan koji najveći broj kriptovaluta i tokena podržava. Ako nije prvim, onda je među prvih 3. Sigurno. Dakle, ne možete pogrešiti. KuCoin, dakle, ovo je jedan, mislim da je kineski, tako, novi je. Dosta nagrada, dakle, donosi oni koji koriste ovaj exchange. Evo, jedan Carrera, Porsche Carrera je 911 u igri kao nagrada. Treba da na Twitteru
izbacite post koji su oni postavili, da screenshoting uradite, to im pošaljete i onda učestvujete u nagradnoj igri. Sve ima objašnjeno. Nema dosta valuta, ima nekih 20, koliko sam primetio, ali onako razvija se. Čak oni imaju svoju KuCoin valutu. Sad ću vam pokazati gde se nalazi. Samo malo. Sad ću vam pokazati, samo trenutak, da učite stranicu. Dakle, imaju svoju valutu koju su izbacili. Dosta dobro se kotira, mogu vam reći. Evo je, KuCoin shares, $17, mali ima pad ovde, ali mislim da će se dobro kotirati ukoliko ovaj exchange bude zaživeo. Dosta se razvije, dosta šeruje zarade korisnicima, kao referali možete puno da zaradite, da se registrujete. Ja ću vam ostaviti link dole, pa eto, zapratite, registrujte se preko mene i probajte. Ništa nije komplikovan, veoma jednostavno. Evo kako izgleda. Evo kako vidite. Ovo je, dakle, pozadina kako radi. To vam je to. Oni koji su radili sa trgovinom znaju da je ovo veoma jednostavno. Nema šta ovde zameniti za koju hoćete drugu valutu. Nađete neku 5, 6, koju god hoćete, učitate i to je to. Ništa komplikovano. Eto, to je jedan alat. Dakle, ova dva vam predlažem. Novčanik wallet. Evo, ako se tiče novčanika za bitcoine, Coinbase je popularan jako, stabilan je, imao je neki napad, imao je neki problema, ali sve je prevazišao, preležaju male boginje. Nažalost, mi u Srbiji ne možemo da kupujemo Bitcoin preko Coinbase, da možemo da koristimo kao wallet, što je veoma interesantno, ali ne možemo da kupujemo. Jako je dobar, stabilan, preporučujem vam, dole imate link, možete pogledati. Ja ga koristim kao wallet, koristim njega, koristim blockchain.info, isto jako dobar i stabilan online wallet. Jako interesantan. Ovo su među prvima, dokazani su, nema tu mnogo šta se priča, predlažem njega. Exodus vam je, kako bih rekao, nije online, nego je desktop wallet. Šta to znači? Pa znači da vi instalirate, dobijete softver koji instalirate na svoj hardware, na svoj računar i faktički kao da je Bitcoin kod vas u računaru, a ne negde drugdje, ne znam, na Coinbase ili blockchain walletu. Uglavnom je kod vas, što je dosta sigurno. Jedna od najsigurnijih oblika walleta, pored, na primjer, Ledgera koji je u obliku USB, ali tako, isto jedan kao USB flash, jako siguran, mislim košta oko $10, može se kupi, ali Exodus je, dakle, jedan top novčanik koji stvarno, ja isto držim neke bitcoine na njemu. Mislim da, evo ovako prilike izgleda. Ovo je, dakle, su slike kako izgleda wallet, evo vidite, portfolio, wallet, send, receive i tako dalje. Veoma jednostavno, prost, nema šta. Toliko za danas. Sljedeće je kako kupiti bitcoine i altcoine. Dakle, ovo je danas bilo osnovno upoznavanje, dakle, sa alatima koji se koriste. To su osnovni alati. Sve najbolje, pozdrav!